Yesu nashimwe cyane tero ry'Imana. Ndabashuje mwese aho muherereye, amahoro y'Imana bane namwe. Ndabazaniye ijambo ry'Imana. Ijambo ndabazaniye niri: rekura uwo muntu wafungiye mu mutima wawe. Yesu nashimwe cyane. Mwene data uri muranyumviriza, umuntu wafungiye mu mutima wawe nawe uramuzi. Sinzi kari umwe, sinzi kari babiri, ariko reka ndakubwire ngo mbere yuko umwaka wa 2023 uwinjiramo, manza rekura, fungura abo bantu waboheye mu mutima wawe. Yesu nashimye. Iyi ni message ikujeho. Iyi ni message ireba umuntu wari we wese afite abo yaboheye mu mutima. We uri murandeba ni wowe ireba. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi twasoma mu gitabo cyanditswe na Matayo igice 5 ku murongo wa 7. Yesu nashimwe. Subiremwo. Igitabo cyanditswe na Matayo igice 5 ku murongo wa 7. Reka dusenge Imana hanyuma tubandanye n'ubutumwa bwiza. Dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze. Ubwami bwawe nibuze mu mitima yacu, ubwami bwawe nibuze mu magufa yacu, ubwami bwawe nibuze mu misokoro, ubwami bwawe nibuze mu maraso, ubwami bwawe nibuze mu nyama. Mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti, ndagushimiye ukuntu wongeye kandi kungirira imbabazi n'ubuntu bukomeye kugira ngo nongere kandi gufungura umunwa wanjye kugira ngo uburire ubwoko bwawe. Uri umwami Yesu, urashoboye Data. Dore ndi imbere yawe nyakubahwa Kristo. Ndakwinginze mwami, ntaba ari ngewe mvuga ahubwo abari wowe uvuga, mu izina ryawe Yesu Kristo. Ndasengeye abagiye kumviriza ubutumwa bwiza. Ndakwinginze Yesu Kristo ufungure imitima yabo kugira ngo ijambo ryawe ryinjire ribafashe, mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti. Data wa twese uri mu ijuru, ndafunze inzira zose zikuzimu, ndafunze inzira z'abadayimoni banyuramwo, mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti. Gira neza ubwoko bwawe mwami Yesu. Haleluya. Urakoze Data, ni mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Ndagushimiye Yesu. Reka nongere kandi ndabibutse, ni igitabo cyanditswe na Matayo igice 5 ku murongo wa 7. Yesu nashimwe. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Hahirwa abagira imbabazi kuko ari bo bazozigirirwa. Reka nsubiremwo. Hahirwa abagira imbabazi kuko ari bo bazozigirirwa. Amena. Iri ni ijambo ry'Imana nshaka ngo tuganireho, mwene data urimo uranyumviriza. Ngo harahiriwe abagira, hahiriwe abantu batanga imbabazi, hahiriwe abantu bababarira bagenzi babo babagiriye nabi, kuko ari bo bazagirirwa imbabazi. Yesu nashimwe. Mwene data urimo uranyumviriza, aya n'amagambo akujeho. Urashobora kuba warabitse abantu mu mutima wawe bakaba barakugiriye nabi, hanyuma nawe kubabarira uwakugiriye nabi bikakunanira, hanyuma ugaca ukora ikintu cyo kumufata maze ukamubohera muri wowe, ukamubohera mu mutima wawe, ukaguma ukubita agatoki, ukanga kumubabarira ku bintu yagukoreye. Reka ndakubwire rero mwene data muranyumviriza, kurya udashaka kubabarira uriya muntu yakugiriye nabi, ni nako nawe ibyaha byawe Imana yo mu ijuru itariko irakubabarira.
niba wicaye uzi ko wababariwe ibyaha byawe, hakaba hariho abakugiriye nabi wanze kubabarira, hakaba hariho abo waboheye mu mutima wawe, nawe umenye ko Imana itarimo irakubabarira. Urashobora kuba warabohesheje mugenzi wawe umugozi w'umugwegwe, ariko reka ndakubwire ngo ntiwibagire ko nawe uboheshejwe n'umugozi umunyororo. Kurya waboshe mugenzi wawe, wibuke ko nawe uboshe. Nta juru ushobora kwinjiramo mu gihe wanze kubabarira mugenzi wawe. Nimubabariranire niho na so mu ijuru azabababarira. Mu gihe wanze kubabarira mwene so, ijuru uzajamwo nirihe? Uwo mwami Yesu wakiriye ni umunyembabazi. Ni gute wovuga ko uri umwana wa Yesu ukanga kubabarira mugenzi wawe kandi uzi ko Yesu Kristo ari umunyembabazi? Uriya muntu wazingiye muri wewe, uwo muntu uramwikoreye, urara udasinziriye kubera uwo muntu, ibyo kurya birakunanira kurya kubera uwo muntu, nta tiro ukironka kubera uwo muntu. Ese niwe ari mwarahomba cyangwa se ni wewe uri murahomba? Icyambere, ubugingo ntufite, nta mahoro ugira, nta tiro ugira, waronze kubera kutababarira. Uguma wiyumvira ibyo yakugiriye, ukibuka ibyo yakugiriye, ukanga kubabarira mugenzi wawe. Mwene data, kurya ugumuboha mugenzi wawe ni nako nawe uri muriboha. Abo bantu waboheye mu mutima wawe, ukwiye kubakura mu mutima wawe umwaka wa 2023 utaratangira, kugira ngo mwiyunge musabane imbabazi. Abakristo bakwiye kubabariranira bataranasabana imbabazi. Umuntu akugiriye nabi uba ukwiye kumubabarira ataranagusabana imbabazi. Ariko ibyo mukora ni iki? Mugenda kwihora, mubabohera mu mitima yanyu, mukabasabira inabi, ntago muzi kurangiza kabisa ibyo bibazo ngo mubivane mu nzira. Bene data, ijuru rizakwakira nirihe? Ako gatima kabi kari muri wowe uzakajana hehe? Ni bangahe waboheye mu mutima wawe? Ni kubera iki wemera bakakuvuna? Ni wewe bavuna, ntago ari we bavunika. Ugenda imbere y'Imana ugenda gusaba imbabazi, ukagenda kubwira Imana ngo Mana mbabarira, naragucumuyeho. Ariko wowe ukibagira ko hari abo wanze kubabarira. None wumva wewe ibyaho ukora bizaguvaho gute mu gihe wanze kubabarira mugenzi wawe? Mwige kubabarira niwige kubabarira mugenzi wawe kugira ngo nawe ubabarirwe. Naho ubundi ugize umwaka ugapfira mu byaha, reka ndakubwire ngo nawe nta juru wajamwo. Mu gihe wafashe mugenzi wawe ukamutunatuna, ukamuhambira mu mutima wawe, ukamuhamba kabisa, ukamuhamba akiri muzima. Nimwihane. Ikintu Imana igushakaho ni iki mwene data? Ishaka ko urekura uwo muntu waboshe. Imana irimwe irashaka ko ubabarira uwo mwene data mugenzi wawe wanze kubabarira. Barashobora kuba barakugiriye nabi, barashobora kuba barakwiciye umuntu, barashobora kuba barakurogeye umuntu, barashobora kuba barakwibye. Ariko noneho mu gihe uri umugenzi agisiyoni uzi ukuri, ukwiye kubabarira. Ukwiye kubabarira umuntu wari we wese yakugiriye nabi. Yesu Kristo yarababariye abantu bose bamugiriye nabi. Ariko we uvuga ko wakurikiye Kristo biriko birakunanira
kubabarira mugenzi wawe. Uko mugenzi wawe arimwe arakura umugozi wamuwoshe, ni nako nawe urimo urakurura umugozi wiwawe ukuboshe. Uri kuragenda ugendana ikinyororo kikuriho. Mugenzi wawe nawe arimwe aragenda agendana umugozi wamushizeko. Mwene data, niwemerere Yesu Kristo akubohore. Babarira mugenzi wawe kugira ngo nawe ubabarirwe. Ibyaha murabiririmbana, mukabikora n'umurimo w'Imana, mukagira ngo mwarababariwe. Uwo babarirwa gute kandi uzi ko nawe hari umuntu wanze kubabarira? Icyo nakubwira rero mwene data, uyu mwaka wa 2023 ugiye kuza, ndakwinginza kubw'imbabazi z'Imana, abantu bakugiriye nabi ugenda ubababarire, ubavane mu mutima wawe. Abo waboshe ukabaturaho amagambo mabi, genda uyabakureho. Wakoresheje umunwa mu kubaturaho amagambo mabi, koresha uwo munwa mu kubakuraho ayo magambo mabi wabashizeko. Uko uguma ubabohesha ni nako nawe uguma wiboha. Uko uguma uvuga uti wangiriye nabi ibi nibi, niko nawe uri muriboha. Kandi nabo ngabo nta juru bafite. Nabo ngabo batababarira bagenzi babo nta juru bafite. Rero ico nakubwira mwene data, nakubwira ngo umuntu wese yakugiriye nabi mubabarire. Uramuzi, we urazi abakugiriye nabi, urazi abo bitse mu mutima wawe, urazi mbese abo ugumutekereza buri mwanya urabazi. Gira ukurero b'umunyabwenge bababarire kugira ngo nawe ubabarirwe. Naho ubundi nawe ibyaha uri murakora nturi kurababarirwa. Nubwo ugenda ukarira Imana ntago yakubabarira, nawe ibona ko hari umuntu wazikiye mu mutima wawe. Nimwige kubabarira bagenzi banyu kugira ngo namwe mubabarirwe. Icyaha cyo kutababarira ni icyaha gikomeye, kuko ntago kikwemera kuja mu bwami bw'Imana. Abatababarira bagenzi babo n'Imana ntago ibababarira. Haleluya. Abakristo bafite inzigo. Abakristo n'abantu bakwita gatoki. Abakristo n'abantu bafite umushiha. Abakristo n'abantu bafite agatima ka Satani. Nta buntu bw'Imana bubarimo. Iyo barimo ubuntu bw'Imana baba bibuka ko iyo barimo baraja ari ahantu hera atabyaha birimo. Rero mwene data, ukwiye kwibuka ko uriya yagucunguye amaraso y'igiciro n'umunyembabazi. Niba nawe warafashe umwanzuro wo kumukurikira, ukwiye kugwiza imbabazi, ukwiye kubabarira bagenzi bawe bakugiriye nabi. Kandi ntuvuge ngo wancumuyeho uyu munsi ngo kandi urabyongeye. Reka ndakubwire, kuriya uguma usaba Imana imbabazi ni nako ugwiza imbabazi zo kubabarira bagenzi bawe bagucumuyeko. Uwo muntu yakugiriye nabi arashobora kongera kandi akakugira nabi. Mwene data, gwiza imbabazi zo kubabarira mugenzi wawe. Na Yesu Kristo ubwe arafite imbabazi kandi agufitiye imbabazi, ariko kugira ngo zikubeho banza ubabarire uwagucumuyeho. Banza ubabarire uwagucumuyeho kugira ngo imbabazi z'Imana nawe zikubeko. Naho ubundi muriko murihenda, muriko murakora diakona, mukavuga ubutumwa bwiza, mugakora ibiki byose by'Imana, mukagenda mugasangira ku rushengero, mukirwa muraja mu rushengero buri ku cyumwe no kwa gatandatu, yamara byarabananiye kubabarira bagenzi banyu. Ni mubabarire ababagiriye nabi kugira ngo namwe mubabarirwe. Imbabazi z'Imana ntago zakuza ko mu gihe nawe udashaka kugirira abanzi bawe imbabazi. Bagirira imbabazi kugira ngo nawe ubone ukuntu babarirwa. Umwami Yesu aca kubabarira nawe. Uyu n'umwanya wo kwihana. Abantu bashize mu mutima wawe nibakure mu mutima wawe. Abantu kubitira gatoki
ni wihane ubababarire. Uyu mwaka nturangire ibyo bintu utabikoze. Uyu mwaka ntukurangirane mwene data utababariye mugenzawe. Buri muntu rero akwiye gusuzuma mu mutima we, akibuka batababariye, akibuka kabisa kugira ngo ababarire. Yesu Kristo nabaha umugisha. Tugiye gusenga Imana. Ndiza neza ko wibutse abakugiriye nabi, ukaba wibutse no kubabarira. Uyu ni umwanya wawe. Imana ikigushakaho nuko wihana, babarira mugenzawe, hanyuma nawe uce wihana, Imana iguhanagure ibyo byaha. Wihane icyaha cyo kutabara mugenzawe, ukihane kabisa. Mutangire kugira imitima yoroshe nk'abarimo baraje Siyoni. Yamara niba mufite imitima ikomantaye, ntago mushobora kuja Siyoni. Tugiye gusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, ndi imbere yawe ndagushima kubw'aya magambo ushikirije ubwoko bwawe. Ndakwinginze yakurikirane, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen.